Ha. Hey, Chinese too. Hey. Enjani bafowethu lapha? Mnandi uZedok. Hayi mfowethu siyabona bafowethu ukuthi hayi bafowethu ngathi yonke into right bafowethu simenyiwe bafowethu siyacela bafowethu ngoba manje i-PSL pass bafowethu ithe khona la esimiyezidari bafowethu sibe khona la bafowethu uthini wena mfowethu ngomhla ka-11 uthi sobe sikuphi inkabi yakho 9 o'clock nje yami ngomhla ka-11. This is the news cafe esikhuluma ngayo. You can check the speech, you check the TV, you check everything. 9 o'clock ngomhla ka-11 but be warm. Kuyabanda kusewindi. acela bafowethu othandayo bafowethu ukuthi eze khona sikhona bafowethu yiyo lena bafowethu i-PSL pass bafowethu sobe sikhona la bafowethu eMeyersdale bafowethu ngomhla ka-11 bafowethu ziyakala bafowethu ngitshela ukuthi bafowethu akusimexico izodla upelepele wayo bafowethu yigaqa bafowethu isona South Africa yetshela abangani bakho batshela abangani babo yikhona khona la eMeyersdale lento ikhona khona la otshela abangani babo batshela abangani babo yikhona khona la yiyo esukile bafowethu World Cup yiyo yona lento hameni wena